Isigeze ahantu h'ubucushike bw'intambara zitabashije gutangazwa ku mugaragaro, ariko ziri kubyutsa impagarara ziri burimbura isi bucece. Uburyo abantu batari kumva. Muri Aziya y'Amajyepfo, intambara y'amagambo n'amasasu hagati ya Iran na Israel yakataje. Aho Israel ikomeje kugaba ibitero by'indege ku butaka bwa Iran n'inshuti zayo. Na Iran igashimangira ko izihorera bikomeye igihe cyose izaba isigaye nta mahitamo yandi isigaranye. Ibi byose biri kuba kandi mu gihe ibihugu byombi bikomeje kwiyongera mu bushotoranyi ndetse n'ubushobozi bwa gisirikare, birushaho guteza impungenge z'intambara nini zishobora kuviramo isi hinduka. Ibi bisa neza n'ibiri kuba mu Burayi, aho Uburusiya na Ukraine bamaze imyaka irenga 2 mu ntambara yasenyutsemo amazu, inganda n'imiryango. Ariko kandi impamvu zose zizi ntambara zombi, iya Iran na Israel ndetse n'Uburusiya na Ukraine, ziragirana isano. Ni intambara z'imbaraga, ubusugire bw'ibihugu no kugerageza kugenzura akarere. Muri byo byose, Amerika n'ibindi bihugu bikomeye nk'Ubushinwa na NATO bifite uruhare runini muri izi ntambara, yaba mu guteza intambara cyangwa se mu kuzihosha, bitewe n'inyungu z'ubukungu cyangwa iza gisirikare. Ese irihungabana mu burasirazuba bwo hagati ya Iran na Israel rishobora guteza indi ntambara mpuzamahanga nk'iya Ukraine? Ese ni intangiriro y'intambara gatatu y'isi? Uyu munsi turabisesengura, tukagaragaza aho ibintu bigeze, impamvu nyazo zihishe inyuma y'izi ntambara n'ingaruka zabyo ku isi yose, by'umwihariko ku bihugu bikennye n'ibititeguye guhangana n'ingaruka z'izi ntambara. Hanyuma si intambara ya Iran ndetse na Israel igereye kuki? Reka nze nkubwire amakuru agezweho kuri yo, kandi nanone nyuma ndaza nkubwira mbihuza neza n'ibikubera mu Burusiya na Ukraine. Reka duhere muri Iran na Israel. Ikaze. Koko se hasigaye amezi make ngo Iran ikora igisasu cya nuclear kizangiza isi. Iran ikomeje gushimangira ko gahunda yayo ya nuclear ari y'amahoro. Israel yateye ibice bitandukanye muri Iran, isenya ikigo cya Natanz gitunganyirizwamo uranium, ndetse ni cyamwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare n'abahanga mu bya nuclear i Tehran. Nyuma y'ibitero bya mbere byabaye nijoro kuwa kane, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yamaganye ibi bitero bya Israel, avuga ko byibasiye ibigo bya nuclear bifite intego z'amahoro mu gihugu cye. Kuva icyo gihe, Iran nayo yagabye ibitero byo kwihorera. Abbas Araghchi, umudiplomate ukomeye cyane, yavuze ko ibikorwa byo muri Natanz byakurikiranirwaga hafi n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nuclear, kandi nanone ko ibi bitero bishobora guteza impanuka y'imyuka y'ubumara cyangwa se bizwi nka radiation. Kandi nanone Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ibi bitero byari ngombwa ngo mu rwego rwo guhagarika ibikorwa bya Iran byabangamira ubusugire bwa Israel. Yakomeje agira ati, iyo tutagira icyo dukora, Iran yari iri hafi gukora igisasu cya nuclear mu gihe gito cyane. Israel ikekwaho gutunga ibitwaro bya nuclear nubwo itabyemera cyangwa se ngo ibihakane. Ese hari ibimenyetso ko Iran iri gukora igisasu cya nuclear? Ni ikibazo buri wese ashobora kwibaza. Reka ngusubize. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko gifite amakuru menshi y'ubutasi agaragaza intambwe zikomeye kuri Iran, bivuga yuko Iran imaze gutera intambwe mu gukora ibikoresho bikenerwa mu gukora igisasu cya nuclear. Ariko nanone Kelsey Davenport, uyobora ishami ryo gukumira ikwirakwizwa ry'ibitwaro bya nuclear muri Arms Control Association, yavuze ko Netanyahu hatatanze ikimenyetso gifatika na kimwe cyerekana ko Iran iri hafi gukora igisasu cya kirimbuzi. Yagize ati, Iran imaze igihe gito cyane ku rwego rushobora kuyifasha gukora igisasu cya nuclear mu gihe gito cyane, nubwo ibikorwa byabo bimwe na bimwe bishobora gutuma byitabwaho cyane. Ubutasi bw'Abanyamerika bwerekanye ko Iran itari gukora ibikorwa by'igisasu ubwabyo. Mu kwezi kwa gatatu kandi Tulsi Gabbard, uyobora igisata cy'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abwiye inteko nshingamategeko ko ububiko bwa uranium bwa Iran buri ku rwego rwo hejuru cyane, atangaza ko nta gihugu na kimwe kigeze kigerayo kitagira intwaro za nuclear. Yongeraho kandi ko umuyobozi mukuru wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ataratanga uruhushya rwo gusobokora gahunda yo gukora ibitwaro bya nuclear yahagaritswe mu mwaka wa 2003. Davenport kandi yongeyeho ko ati iyo koko Netanyahu aza kuba afite ibimenyetso bifatika yari kuba yarabihaye Amerika mbere y'ibyo bitero, kandi ibyo bitero bikaba byaribasiye ibigo bikomeye byose bya nuclear. Raporo kandi y'iki kigo gishinzwe gukurikiranira hafi by'intwaro za kirimbuzi iheruka yavuze ko Iran yari imaze gukusanya uranium ku rugero rwa 60%, hafi kugera kuri 90% rukoreshwa mu gukora igisasu cya nuclear. Kandi nanone iki kigo cyongeye kivuga kiti ibyakemezwa ko gahunda ya Iran ari y'amahoro gusa, kuko Iran yanze gufatanya mu iperereza ryakozwe ku duce twa uranium twabonetse mu bice bitatangajwe.
ibi birasiga iki? Bikomeje kuvugwa ko kandi Iran yamye ivuga ko gahunda yayo ya nuclear ari amahoro. Naho amaperereza y'iki kigo gishinzwe gukurikirana hafi by'intwaro kirimbuza agaragaza ko hagati y'1980 n'2003 Iran yakoze ibikorwa bigamije gukora igisasu. Naho kandi muri 2015 Iran yemeye amasezerano na Amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye, aho yemeye kugabanya ibikorwa bya uranium igakurirwaho ibihano. Ikindi kandi ni mu bikomeje kuvugwa nuko Perezida Donald Trump yayavuyemo muri 2018 asubiza ibihano Iran nayo yongera kubirengaho. Muri ayo masezerano Iran yari yemerewe gutunganya uranium ifodo mu gihe cy'imyaka 15, ariko muri 2021 yatangiye kongera kuhakorera igera kuri 20%. Uwa kane kandi inama y'iki kigo gishinzwe gukurikirana hafi by'ibitwaro kirimbuzi ibihugu 35 yemeje ko Iran yarenze ku nshingano zayo zo kudakwirakwiza intwaro za nuclear. Iran nayo yatangaje ko izubaka ikigo gishya gikingiwe cyo gutunganyiriza uranium ikanasimbuza imashini za kera kandi gakoreshwa ifodo. Turebe kandi ku bitero bya Israel. Israel yateye Natanz, ikigo gikomeye cyane nuclear, ndetse igice cyo hejuru kizwi nka PFEP kirasenyuka. Nubwo igice cy'imbere mu butaka kitakomeretse, ishobora kuba yarahagaritse amashanyarazi hari n'imashini zikomeye. Rafael Gross, umuyobozi w'iki kigo gishinzwe kurindira hafi ibyikorwa ry'ibisasu bya kirimbuzi, yabwiye akanama ka Loni ko isambuka rya PFEP ari ikibazo gikomeye cyane. Davenport kandi we yavuze ko ibi bitero bishobora gutuma Iran ikenera igihe kirekire cyo kongera gukorera uranium ku rwego nk'urunguru. Ariko kugeza ubu ntibizwi neza. Israel yavuze kandi ko yateye Fordo na Isfahan, aho ibikoresho byinshi byangiritse harimo n'amalaboratoire. Ati Iran iracyafite ubushobozi bwo gukomeza gukora uranium ku rwego rwo hejuru cyane, cyangwa se kwijyana ahandi hantu hatari hazwi. Netanyahu yavuze ko ibi bitero bizakomeza igihe cyose bizaba bikenewe, kugeza Iran itagifite ubushobozi bwo guteza ibyago. Ariko nanone Davenport yagize ati ibitero bishobora kwica abahanga no gusenya ibikorwa, ariko nanone bishobora gusenya ubumenyi bwa Iran mu bya nuclear. Iran izongera kubyubaka kandi nanone nibishya bizaba biri hejuru cyane kurusha ibisanzwe. Ibi ni biki? Dusubire kandi mu Burusiya na Ukraine nkubwire nabwo ibiri kuba. Twibande cyane ku Burusiya. Putin yatangaje ishyirwaho ry'ishami ryihariye ry'indege zitagira abapilote mu rwego rwo kurwanya Ukraine byivuye inyuma. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahuye n'abasirikare mu rwego rw'igikorwa cy'intwari mu ngoro ya Kremlin i Moscow. Ati Uburusiya bugiye gushinga ishami ryihariye ry'ingabo zifasha indege zitagira abazitwaye, drone, kuko Perezida Vladimir Putin yabitangaje ku 12 Kamena mu nama yerekeye gahunda y'igihugu yo kongera intwaro. Putin yagize ati dufite ubunararibonye bwinshi twakusanyije buzadufasha gushyiraho ishami rishya mu ngabo. Anagaragaza ko iyi gahunda izajyana n'amahugurwa y'abakozi, inganda zizakora ibikoresho no gutangira ku mugaragaro gukoresha izo drone za kijyambere. Iri tangazo rije mu gihe Uburusiya na Ukraine bikomeje kwifashisha drone mu bikorwa byo kugaba ibitero no gukora ubutasi igihugu kimwe mu kindi. Izi ndege zitagira abazitwaye kandi zizifashishwa cyane ku rugamba, cyane cyane mu bitero byo ku butumburuke bwinshi. Ukraine yashyizeho ishami ryayo ryitwa Unmanned System Force cyangwa se USF hani muri Kamena 2024 hagamijwe gutunganya neza no kongera imbaraga mu bikorwa bishingiye kuri drone ku rugamba. Iri shami ryashoboye kugaba ibitero byinshi byimbitse mu butaka bw'Uburusiya, ndetse rinakora n'amatsinda y'ingabo kugira ngo haboneke guhuza n'ubuhanga bwa drone. Ku rundi ruhande Uburusiya nabwo bwazamuye umusaruro wa drone uhereye mu mwaka ushize, ahiga ibitero hafi buri munsi ikoresheje drone za Shahid zakozwe hashingiye ku gishushanyo cya Iran. Perezida Zelensky wa Ukraine kwa 27 Gicurasi 2025 yavuze ko Moscow ifite umugambi wo gukora drone 500 buri munsi, naho inganda zo mu Burusiya zikaba ziteganya gukora hafi drone 300 na drone 350 buri munsi. Umusaruro wa drone mu Burusiya ushyigikiwe n'itangwa ry'ibikoresho biva mu Bushinwa ndetse n'abakozi bari mu rubyiruko ruto ndetse n'abimukira baturuka muri Afurika. Icyemezo cya Kremlin gisa n'icyafashwe mbere ya Kiev, kikaba cyerekana ko Uburusiya bwamenye akamaro gakomeye ka drone mu ntambara z'iki gihe. Hanyuma ibi bizarangira bite? Muri iri sesengura dukoze bigaragaza ko intambara hagati ya Iran na Israel ndetse n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya atari ibyago by'ibihugu bibiri gusa, ahubwo ni ibice bikomeye by'ubundi butumwa bwagutse, ubusumbane bw'imbaraga za gisirikare ku isi, intambara zishingiye ku nyungu z'ibihugu bikomeye ndetse n'ihangana ridashira ry'ibihugu biharanira gukomeza kwitwa ibihanganye. Ibi byose bigaragaza ko isi irimo kwinjira mu gihe cya nyuma cy'imvururu nshya z'ubushotoranyi bwa gisirikare. Politiki z'igitugu
no gukoresha ibihugu biciriritse nk'udukingirizo tw'intambara z'amahanga. Nubwo Iran na Israel bishobora kudatangira intambara ku mugaragaro nka Ukraine n'Uburusiya, umwotsi uri gututumba muri Aziya y'Amajyepfo ushobora guhinduka umuriro mwinshi igihe icyo ari cyo cyose, cyane cyane mu gihe hatabaye ibiganiro by'amahoro bifite intego y'ukuri. Iyi mirwano y'imbaraga no gukoresha ibindi bihugu nk'imirwano y'intumwa proxy war yerekana ko amahoro y'isi ageze ku buryohe bw'amasaha make, maze amasaha uko agenda yicuma niko ibyago by'intambara bigenda byiyongera cyane. Ngombwa kandi ko isi ibona isomo muri izi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse na Iran na Israel. Iyo ubuyobozi bw'ibihugu bukomeje kwishingikiriza ku ngufu aho kwicara ku meza y'ibiganiro, amaherezo biba intandaro yo gusenya isi yose. Niyo mpamvu nk'abantu, nk'abanyamakuru, nk'abaturage b'ibihugu bitaratera imbere tugomba kwirinda ku bikoresho by'izi ntambara z'inyungu zidufiteho ingaruka zitemba, ubukene n'akababaro kadashira nk'ibiri kuba mu bihugu byombi. Hanyuma si inkubiri irasiga iki? Reka dutega amaso. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video. Nibagiwe gukanda subscribe ndetse nakayogira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Kwibutsa kandi ko nyirizi nari ngiye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndintore idacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Inyira batwumva byose nyiri nyinshi usanga hose ndi ngumidahusha ndingaje itanyeganyega ndi umugano w'amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso y'inyange, umunyamutima w'ingabo za Kirimo. Intore itarambirwa, n'indangabirwa itarunduka, ndisoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri ngende Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video y'utaha.